Mama akwaba wafre me adwoa searching ebusua for mesro and no first time I would enhwe me mesro no wa subscribe me on notification bell on so for more news. We are mobile. We time was we are mobile. I didn't know somebody handcuff a bomb in some bomb. I brought drip a simisu. And I know Mufisa me casa me home from Mufisa me buana. And Jimmy. So Mufisa na baby I did drip on us. A home woman handcuff now bonnet or said you. Na Sako with Jimmy and I. Said Debia was a macupa ya. I didn't know Mbacho not a good for the I or Bacho de Uncle Bruguzana. Eti asodema muguni na asie emwa enwan ejentwefo mumu sese den no mde hankopun kogu unsa mumu se ne kwahia na musuma jimi o asodefo e de magimi papa o pasode muni pa jimi pa dia se ne asode ne muni pa na jimi se ye de drip asi wuso ana de hankopoto unsa mpacho Oti one ya 12 22 15 16 17 18 19 in nano omni handcuff to hunsa odwan adentina o magada ni adentina grada na ukodi nkwasi asem na ye de handcuff ni gu hunsa no utimi magada ni se agrada adande na me ye wa o ma police for chemi adentina o na da mpare na gu fodo ukoro ukra MP for ana ukọ na ubo MPP for bana ukọ no na ubo MPP bana on ana uketre MPP say ukọ Misrim akontokwa akapantokwa ukọ Afghanistan akopata ntokwa enti MPP for ukọ na ntokwa be besi bia no on me support o sana ukra on ukra ana akoduru ntokwa na se no ebo woso ntokwa no bo woso ye ja o wo ya boa pi wo ye kwase pi wo seni wuni mfa ne bo wo seni wuni omfa mo bo kurasini ena mo de handcuff gumi sa ena mo de drip si mi so what wo ko tweet wo se moto ene ma se gra dan se mo no nkunu no asiasa wo maame wuni kwase ba na te won na obedi to ko no so a ka be ja ni pakosa wo yanche no se wo seni wuni kwase mbafo no guo no ana obedi to ko om so a ka be tre ka chen se nko free on what na system no for past 4 years Jimmy ya adu ba chi ni mu nyina enkwada edi wa chi nyina eti we twitu no mtika mu mi show enye se na ya se so agama yi video natural we have that all that video adu ba tika mu se wo ba jimje metu mekun certain MPP na power nti who take advantage of MPP discipline crofo tamgana fa say ye wodia and NDC ba no esense wo pass admin no ana ado ko bata John Dramani Mahama and the same thing no fresh ya wo ye me say obehuri say ya ken say ya obehia wo hia difo opa no mato udifo no wo hia wa pem me say ozu bempa wa pem de obeka ye one way no a da bia no na beka woni bibi ka bi me say wa pem aha wadroi wa pem me ya di mu amaso mu no wapem ana mo de dro si me so ana mo de ai bone ben maye na wahua anwea na wonya bone bia na wahua anwea odwan otifie na wonya hwe no ana MP fo ba che wo police fo ba wo si MPP adanya owusu be mpa se order from above adanti no mo se order from above ente yekufu adwa MPP a mpacho abo papo na bo ndi ntam no na onya MPP osu bem ayefensen hosen do na onya MPP edi se MPP fo na ye osa esi den na ono to beka se adenti na omo ye osa settings because ohun se ohun mienu se o magimi won se omo obomudin bia na ye nkwasiafo o wo mu a omo obomudin na ofo badanse na ye omo mutan MPP se na ote krasini na won mo aye chi o mo de hakob go mu sa no wo sin won uye ni pasi won aye chi o ni hakob go mu sa no ana o mo de hakob go mu sa o mo de no se bi o mo ye moa e yasam na ato om ana eme hakob om obie ni won mo te wa onya hwe ni ache ni de hakob poto ne nsa
eno nti wo nya take advantage adia a wo maye me no Yesu Kristo mpo a ene wugina so dem a wo gine ho collection Yesu Kristo mpo a wugina ho a ene wo gine ho sikadie wodi ne din edidi kura no ye tintaso gu no so ye bɔ no so tro ye de nkasa so o share ne ti ye de dadoa bɔ ne nsam de bi wo ne pia wo ne mfe ye bɔ ne namu dadoa odwan aboa mu aboa kurasini who are you onu mpo osan ka kire osan cross no so esa ka kire ruade se awurade fa chawo na omunim dia omoye awurade fa chawo na omunim dia omoye hwan na saase we so ye punish no di nani ofa yeyawo mu ofa amane mu ofa ohaw ne bra o se open nsu anom no hwekwan ye fa so ma Yesu Kristo nsu no me ba ni nyina mu no osan ka kire ruade se agya fa chawo enya omomfom so omunim dia omaye enya omwa etwase mi wuo na mi wuachi ensenchenia daddy enti Judas ya oyi Yesu ma ekoku no ba wiye no na nkense se basa Yesu Kristo mpo osasre bone fache edi ba de bonyefo a ebo ne hopo ade bonyefo a esi na ebo ne nsem dadoa ade bonyefo a etetinta so guru so osasre bone fache de mawo eka kire wo se Awurade mfanche wo omunim de wo maye enti wumpo onu a wanye bone bia no ye kochi ba ma obari ma preaching na ba anonti na ba moroto sala keremono hey starboat homela aba so sia aba na sami abam mesemino maxwell say wo ye kwachi mo na tuni kwachi kromfo adi o mbegina ho na ho ye ka kire busa gripa okromo na say we ye omo na tuni we ye kromfo we wonye boni bia omude ye ne mfa ne nko kromanfo na eka bo mu say yemfa Yesu Kristo nko ye nkuku no onu mpo osan sre boni fache edi ma adasa na nka pese wunipa anyame abowo se de sunu de seso no ahome nkwa ho megu mu a wudi tumi bia you are telling people say wo say wo bi edi hanko pato nsa a wonya boni bia police ya chew a wadwen ye wo say wonya boni bia ana ya chew apanish unfair enti wo be panish obi utua obi ka Yesu Kristo tua abonefo ne ka kenenka wonya kwense ko gina so demo kenenka wonya oil da ko gina so demo ebe da adan ko fa badum sika unni mfa ne bo Yesu mpo wanye bone Yesu Kristo mpo wanye bone nanso ye di ni bone enso sere bone fa chere mai nanka pese wo kwa siampani a atutu fo kwa ye no na eko akọwensa fo kwa mu na eko ejimi fo kwa mu na eko owusu bempa bua enipa mu abua kurasini ya otimi ka sema wo bisi ka eko no wumpo abone ya oma wutimi mpo nware entra baba ko ho kurasini wo ya de adokro wumpo wu ja be ka tete wo baba dumi ba umia abe ka tete say wu timi ummekwa mani medi president because he the hankopo gunsa so what wanya hwe wo twe se kan ni tuo no wo de wo da bone adi ma wiase na hu bone a waye enti bone so ketua ana wo fesi ye bible say bone so ketua na owuo bone so ketua na owuo enti de wo dua na bia no wo besa atwa ensema wo ka ni na bia no you pay for it. Don't think say you are so powerful than anybody. Trust me, you are powerless. You are nothing except only God. Ana me near to na misuro enya me na misuro no a enya me na etra da wo say wo de wo ye bema na obetimi adumi MPP a amenu me nko na Crash Sports Stadium ma ka de wa ma de wo say yenko na Crash Sports Stadium na dumi me curse me use sa o Victor Powers no na ma Ghana fo na hu na ema wasorofo ni menye nkranhye wo mu ebabua wo mpo ama watimi abaye powerful ama manfo agye di se wa biampa ba wotimi mba
Mabusa what there. Can you go smell pepper? Can you go smell pepper? And can you go smell pepper? Oh, so mouse Osiro. So Berma Osua. Bra, that one thing. Near date. No police, no soldier.